Itala tumua o se vainga maua e ile mai ai o se o sufainga ile sol matanga luenga o leo na taita ia ile komisino matanga luenga o leo ma va ai ai le telo ta avale leo fa atumulia mai la au marijuana o se vainga le nei na ia ile nei tulanga ile afiafi nei mai Rosalia Stefano mai leo malo le malo ile afiafi nei pe ono to sila mai o nisi nei o la au fasaina po le marijuana na maua mai se o sufainga sa fa atinoina ile afio anga fale atiu. O le tūlai onu ile wawe aona le ila na ngā ia tuai le o sofa inga le neia leo. I se tasi o maunga i tua o le afio anga o whale atiu. Lea na lato maawai ni whaato anga marijuana se ono. Maawina mai ai le anoa ile nei o la au whaasaina po o le marijuana. We were targeting certain people for escape prisoner, Suitupe, and some other people for la for su for kanga leo, or people that are on parole or parole, I every offend. So we were able to catch some of them, and we didn't catch all of them. Yeah, Umalonga, we went up to Faleatu all the way to the top, where we've been before in 2015 and a few times in 2016. I think in 2015 we had quite a big catch as well, but this is like the most we've ever found at Faleatu. Sa noa le li komisina, na lato wanga i atu o na sa maua se whaamantalanga o lo o lafi se tasi o pangotao lo o sa ilia le teminei, yasu i tupe misa ile no fuanga na whaiai le o sofa inga. Ele i maua le ali, pe tai na mawhaio na lato po eina, nisi sa masalomia, i nisi fo i o soli ngātu la fono. Ele i mautu mai la se tau a whai o nei la au whaasaina na oina, whaatasi ai ma la au malosi, o utu tau, mea tō tino e whaongai le ulaina o le aisa, o se tino i tupe manita a vale se lua. Wa tauwhia neila i lātou na po e maawina mai, i le ofisa leo ia pia. Mo le whaia o lātou whaamantalanga, ma moli hanga e tu sa haima lea fo i tūlanga. Mai le iloa fo i la se aso le atu la i e le whaamasinonga, e tali i o lātou moli hanga. Well, kele la au, we can't bring everything down ourselves from the mountain, so we have to send in reinforcement, so we got another 30 leo. So total about 100 leo si o mamea, se i la au mamai, in different locations. And I think there was like 6 different plantations up in Faleatu, way in the deep woods, that helped us, that we got the stuff from. But one of the things I think that really worked this time, there's a lot of coordination between the officers and assistance from the Australian Federal Police and our intel unit. And also we used a drone in this particular incident here, and the drone proved really well. So with that, we're going to start using drones more often now. They use drones and they're very, very effective. So now it just proved today that it was very effective. There's no way we could have got this much because it's very thick brush up there. And sending a drone up. Ina mai ayul faatal talanoanga male hai komisina o leo. Ele se hai komisina. Oi, okay. Final. Ile mai ayul faatal talanoanga male ali komisina o le matanga luenga o leo. Ya fuila vai lili i kinkaiol. O leo wa failo mai ai esilia ile se fulu afela au marijuana na mafai ona au ina mai ile afia nei pole so fo ile sofa inga sa faia. Mai to lua ta mai ta itu o fali i wa masalomia mamoli ai fo ile nei mata upu. O lo masalomia fo i o lo nga o si ai fo i male aisa ile no fo anga na faia tin na fa atino ile nei o sofa inga. Ma na maua mai ai fo i mani au penga malosi. Rosalia Stefano mo Talafau.